Nicholas Tayebwa aine myaka 80 kandi okupanga motoka y'ekika kya double cabin kumutwarire omwaka gumwe ogu yatandikire no kuvuga tumushanje ahicundiro ry'amajuta n'abazungu nko batandikire bati kankapanga hanga abo kwa bano bariyaho imito yabo bari mu bwingi babuza kukarira ngo gutandika kureba ibintu gukorwa kandi gukora rigenda kika bakarimo donc ubwo ine tambara ibumwe ine cyakwiza kakwata kandi cyakarikiza kimya ayinjira mu okuzo mwanya ogu takitamburira mu rwijwire ninga kutambura bitu navuga motoka ye kandi natambura atine kiri ku muganzi ga emazire amezi umwaka dukora kandi niza kutani tambara hii banda yubona tini hita kuzahati ninso zona nizitemba tino urusuzo kubasa kugirema imotoka ezindi zikurabana yinirabo nabwo icyo ati perfect rige tini so kurigera Tayebwa hino buremezi obwarabiremo omukore motokeji ikizo cyabira motokeje kabiri yabene ku marubwiri bugufu konka twatirini ne bwatu kaiza byatukerereza atwatiri ni sete no buri mwe kaiza byatwate kabiri yabene kwa kari konka kikatwatamu hariho abakwatanise nabo okora umurimo ogu nabo hine batugambiri hato mazima ukacunga bikwate bindi bindi kabikwata nimbasa kwese ikindi kintu kitari nkeki kuka na nebindi najyo nkebe motoka nkezi na byona nimbasa bikora mbikore atina nitwenga bamakana kabatwira tubasa kugenda tukayiya kuko binatutsa kwi ngeri tara tugenda turiyiya anizo barabu karore kangu idea yo yiraha getene round idea ndunje munonga mumzeyi munonga avuga magezi ningashi intekateke yabasire kuretaho innovation y'ukore motokeji ine cyebasize kugira ngo yateka munongo mitwe gasha kwa Dan basibye